dugo sam, direktno u kafanu. Nalazimo se ovdje u Republici Srpskoj. Ovo je jedan od najjačih tržnih centara u Srpskoj državi. Evo. Najpoznatija marka Tiffany ovdje. Jedna od najjačih marka. Ovo Timberley, ovo je jako dobra garderoba. Salamander, ovo su prave. Sneakers, ovo je jako. Ovo je, vidje, Beo Sport, ej. Pogledaj kume.